Tgauras domesticas che eran vegnidas importadas in las Inslas Galapagos en pli tard daventadas selvadias ed han decimà las spezies indigenas de las inslas. Per nus pericliteschan plantas ed animals importats la flora e la fauna indigena u la sanadat dels umans. Da las passa 800 nominadas neofitas e neozoas in Svizra vegnan 100 valitadas sco problematicas. Quaia, per esempio, la dersvenna giganta dal Caucasus che può brigiar la pelle schins la tuccia en, o la tartaruga americana con oreglie scotchnas che maglia con grand appetit nos amfibis en ils putz. E l'UNA sostegna las vischnancas en lur lavur de franar las spezies problematicas en zonas dal Guaut o simplazzals. Con success. La dersvenna giganta, per esempio, è sotto controllo. Ma la lavur ne è anche finita. Nuove spezies problematicas, sco il muscin tiger asiatic, sa derasan continuadamain, per quai chi vegna digna applicaut. Il piccin muscin dell'Asia del Sidost se sente già da casa in las regions ciaudas del Chantun. Senza che se ci sentia, viaggia il muscin tiger in autos, in camions o in containers per il mondo intorno e può trasmettere malsognas tropicas privlusas. Ses ovs mette el per esempio in l'aua da cups o da sut da pes per plantas. La se sviluppan ils ovs in taifer in emna a muscins crescits. L'UNA informescha las vischnancas e la popolazione davart mesiras possiblas per impedir che talas neofitas e neozoas problematicas s'aderasien vinavant. Per esempio, na duain ins bec lasciar aua en ils sut da pes per plantas. Quai gida che il muscin tiger na po bec sa multiplicar vinavant.